امریکا دبیجید هرما کردستان که بهز داخوازا میه جبو بهز کرنا هرما کردستان جروی سیاسی سربازی و آبوری و امریکا چه هیا بکتن به تایبەتی ئەڤروکا سەرۆکوەزیران ماسرۆر بارزانەی لە واشنگتنە ji bo encamdana çendîn dîdarên giring lê ser astê bilind Amerîka dikare çawa harîkariya Herêma Kurdistanê bike. Di vê navberê de ji Diktor Hejar Hesinî mamostaya zanîngehê û şîrovekarê siyasî dipirsim. Diktor Hejar gelek bi xêratiya Kurdistan 24. Serokvezîran Masror Barzanî Evrûka li Washingtonê xwembûna yekem Evrûka dest pê dike gel wezîrê derveyê Amerîka Antony Blinken. Bi re'ya te divê de me hestiyar de ev seredan dihête çûwatê. بله زور سپاس هر سال 1991 که سپانسر سرکی هرما کردستان حقیقت ولاتین گرتید امریکا بویا الوی وقتی که امزارین بریارا 688 و دور آرام و الی آخری الوی دمیدا پیوندی که نفرمی بس راستاخو دربار هرما کردستان و امریکا هاتا درست کردن که بردام بو حتی سال 2003 سال 2003 امریکا کاراکتر سرکی بیا لادارا رژیم صدام حسین کل بشکی ویدا هیزن پشمرگی کردستان جی هاوکار و هپیمان بیا دیگر امریکا بو جنابرنا رژیم صدام حسین پشتی وی قراغ دا امریکا پیوندیت هرما کردستان و امریکا بونا پیوندی کی فرمی و یت راستاخو و الپیوندی حقیقت بریارکا کنگرس امریکی بود آمازراندنا کرسخانه امریکا بریار جباره 773 لسال 2009 کو بریار آواکرنا کرسخانه امریکا بود لحولی اف پیواندیه خورتر بون الویری دا آب بریار هر بکو آب بریار دامازراندنا کرسخانه امریکا اشارت پیدد پیواندیت کیرت سیاسی کلتوری البوار بهاين سياسي وكو بلاف كرنا ديمقراطياتي وهر وصا رول هرما كردستان لشر ديجاتيرور چه بري داعش چه پشتي داعش تكسر هاتيه كرن كواتا بريارا كونغرس امريكي بچينه كي زور باشا يا بيواندي دنبرا هرما كردستان وامريكا واف بيواندي بردام بيا پشتي پیدابونا داعش و رول حزب پشمرگی کردستان دیتی لجاتی کنا تروریسم امریکا حتی نکجی ام بیجین بهترین دولت سر آسیا جهانی سوپر پاوره هرچند گلک بچور هنه کد بیجن جمسر نمایل سر آسیا دنیای اما امریکا بتری وکد دولت بهترین دولت سوپر پاوره کو مسترین شیان سربازی دیپلماسی دارایی آبوری کلتوری هیا سر آست همه جانه دکتر حسنی هیا که پشته برای هرما کردستان امریکا بیرا جناب هوا بینم سرکوزیران مسرور بارزانی دیداره که خویات تایبت گل کانال که امریکی گود اگر امریکا خوازیار کردستان که بهزه دویج روی سیاسی امنی و سربازی هفکاریا کردستان بکتن به تایبت دوی دمیده او دمهاتیه کو امریکا برنگ کدی و راستا و خو جوان هر سرویان هفکاریا کردستان بکت به تایبتی جه سروی سربازی به پیدانا سیستم برگیری عثمانی بو پرستنا هرما کردستان و که هف پیمانه که گرنگ امریکا لنافچه بله حقیقت از تصورت که میکش آرمانج سرکیت سردار جناب سرکوزیران که مسئول بارزانی بو واشنگتن مثلا دانانا نقطه بیتن سر حرفا چون هرما کردستان الویداوی دا توشی فشارکا مزن دبی تبع جبال لاین دی کو هندک داخازی یعنی هندک آرمانجو سیاستو شدی هنکو داخاز کر هرما کردستان جیب کرده ما هرما کردستان یه وفادار بویل سروان یعنی سال ور سیاست و بها و بیروکن کو سرهاتی آواکرن او کو هرما کا دموکراتیا کو باوری به بازار آزاد و سیستم لیبرال دموکرات جیانه هرما کردستان کفته بر فشارک زوری مزن او فشارجی رنگ بشکی وی گردرای هند بتکو لایندی تصورت کرد کو ولاتن گرتید امریکا
يعني او رغبات يعني بجد او خاص نما يكو وكي بره تكل ببيت قال بابتن قردراي روشالات نافي مشكله كي قشتي عراق هريما كردستان مشكله كي تايبتي اجبرند هريما كردستان كفته بالفشار دا حقيقه وقت هاتيكو سكرتاريات السياسيه هريما كردستان حكومه هريما كردستان بزور براشكاونه قال لاني امريكي باخبيتن وون بابتان بتمامتي بوردي بحث بكت بو لاني امريكي كو تشاوا وبتشيوا هريما كردستان كفته بن فشار زور تند جبال دكتور حسن بشكي وان شارين هريما كردستان كتيا بنجبروي هف بيمانيا كو كردان دقل امريكا هي بتايبتي در حق مانا هيزن امريكا ورايش كارين وان لعراق وهريما كردستان هم بريفي امريكا چه هيا بو هريما كردستان بكت دي چاوا برسويدت حقيقة بابت داخل كرنا يعني هبونا هيزن أمريكا للعراق بابتها كي قردراي حكومة فدرالة وهريما كردستان جي بشك جي حكومة فدرال بكتير يعني فيقاف كي بربرسن عم بيجين كسايتين هريما كردستان جروب جي لبغداد دراب حكومة فدرالي كارد كان حكومة فدرالي بوكو داخل جي هيزن أمريكا كريا كو بين ناف عراق دا وهاريكاري عراقي بكان لشري ديجي جروب تيرورستي داعش وحقيقة جي تشالنجو آلنغاري بردم حكومة فدرالي جبال سر بابت آسايشان اجتماعية عراقي چيا دركي چيا نفخوي بدمايق ناتيا عراق فيقاف كي تشي عندك مترسية ديتر ورنقا مازنتر بويا حقيقة جا الليرة دا زور جرينجا كو امبيشن دقال حكومة فدرال بقينوي بقناعته وقناعة الجبال مجموعة عراقي درزو بيت كو هبونا هيزن امريكا لعراقي دا زور جرينجا اما اگر هاتو امبيشن سيناريو كي امدانين اگر هاتو هيزن امريكا لعراقي درشن هرچند هيزن امريكا ب ركفتنامه كي فيرينا واركيوان محدوده بس عراق هيش زور بيستي بامريكا هي حتى اگر بلاين شرر راسخوش نبيت اللاين هاريكاري كنا عراق البواري يعني بارابيدانا هيزن عراقي هيزن امني عراقي بمجال تسريك الرا هيزن عراقي مجال هاريكاري استخباراتي ولوجستي والى اخره باشا دكتور حسني هريما كردستان بوشي وامريكا جرينجا بتايبتي زختن كو حكومة فيدرال ودادقها فيدرال لسر هريما كردستان اتكات امريكا دكاريتن رولاكي بگير يجبو كيم كرنا وان زختان و ريگريه لسر بچو كرنا قواري ستاتيو هريما كردستان شك تدانينا قمات تدانينا كو امريكا وكو من قوتي بهسترين دولة سر آسي دنياي امريكا زور كارتن مظنن سياسي سربازي آبوري دارایی الجیانی دا لرسل آسیا عراق تفاعل الجیانی دا سیستم جیانی امشن بجنی سیستم کی روجاواییه کل پشتی سال 45 جاته دانان 1945 و دناف سیستم روجاوا دا عن سرکردهایتی روجاوایی با سیستم جیانی امریکا سرکرده و سیستمی امریکا پترین کنترل همی سازین جیانی سازی نفت دولتی وکو بانک دولي وصندوق دراوا نفت دولتي والى اخره ناتو لهمي بيافن سربازي دارایی آبوری سياسي دبلوماسي حتى سر مجال هيزا نرم سوفت باور امريكا مسترين كاريگري امريكا هر بابتكي كو بشت يا بفت رابگريتن امريكا شت ريگري لبكت و اگر بوارك بيتن كو امريكا فعلا حزب كتن كو ويكاري بكتن حقيقة امريكا رولكي ما ظنها بيال افكرنا هريما كردستان دا هريم بله دكتور هجار حسني ما مستعزاني جاي شروع وكاري سياسي جالاكس باز بوده دكتور